Voin hi August ni som pani sang ni som ni pakhat ni nga ni ania. Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong zong te chibai vekule. Tu na hian Myanmar news te kanon puang le dona. Myanmar ram chung bogru khi ahra chiang tu te soidan chuan atang rufu maya. NUG lamin D-Day an lo puan tu lo thleng tur hi an ngai chang thup ani hmel le. Tu na khian Hnam Sipaite le mipui sipai PDF te inzom khomin an silai cheng an kaw tan ta ni na langa kan Bible thiang limin thingbul tina hrei puian da ta atiang devin Burma Sipai do Turkian mun sang sanga aru ka intel khomin ral thuam chi sang sang an chopta ni nan soya boru khian thirin nasa takin ram chunga thi sena luang ngei do ni in ram chunga mi then khatte chuan an soya mi puite khian tun tum ze chu tloman tum lo na sangang mai ti achiang tul tulani mi then khat soi war fal de te chuan mi nong hlain hian Russia a biruk na tura siam tir me kan ti boka ma se he hiero thu dikani kan ti theilo thunga ma se thil chiang takni lang chu Burma rama khian mi puite le Hnam Sipaite khian zalen na mu ngei tumin na sa takin tranan langei don ti ro arin thei ani tuntuma po Burma news te kanon pon chhun zom don ani kumsom ni pangachin nupui pasal la nei lo chuan nei vek turani Myanmar Sipai Sarkar thu chua Union Republic of Myanmar Caretaker Government Order Number 4 2021 7 August 2021 Subject Union of Myanmar ram chunga tupo nupui pasal nei nge tura dan siam chungchang Union of Myanmar Caretaker Sarkar chuan Order Number 4 2021 mangin hetiangin zom nge turun thupe ka chua tun lain ram chung boina le COVID-19 thrilenga hlurta ke ma wangin Myanmar population chu data atangin tlaniam chakhle ti mu chu ania hetianga mihring pun chodana tlak niam zela wangin ram le nam ven himna konga sipai tangan tlem pha chu wangin he thu pek chu ani August ni sari sang ni somni pakata tanga mantran turin mi tu po Myanmar mi kumsom ni pangatling to nupui pasal la nei lo te chuan an nei nge turani ti dan siamin thu pek zom tura hria tirin ni by order Lieutenant General Onglin Dui Secretary State Administrative Council in minga ziakani kok tu hek tu dalante silaimu pathum tilangin warning pek anita irawadi news ina talan danin August ni somsang ni somni pakhata Botathong Township apartment somthum paria chu Burma Sipaiten lu chuin tharumin an beya thalai mi paruk lion boralani heng thalai duam tak tak te thina chungchanga hian hek tu dalan te chu anthil tia wangin annun kho chu azel na tura mokan phurdon lo tiin nimin August ti som pakhat khan Hlaitaya Township PDF ten thu chu an siamani Hlaitaya Township PDF rol thar pakhatin Irawadi News Agency rildanin kan thian nuna chan ta te phuba hi kan langei dona an thi chan hi Sarkar TV in tlapalati khanilovin Burma Sipai inman tir ai chuan an zuam thata ani ati Hlaitaya Township PDF te chuan hek tu dalan te chu silaimu pathum tilangin hetiangin vona lekha an siamani kan komcha run sang lama siruk atla karingai lo martar fam changta te chun le zuwa ching mit tuiluang zong zong te hi intan ngen muwa changin shrem muna thon nan kan mang nge yang cheu kol valen sam thlengin thokin tlan chema ula shrem mun kal ngei turin in chin lai lung du zong tenen thingkung azung chopa a phongin kanla kar phong ngei don cheu tin PDF lai tayami te chuan thu chu an siamani August ni som pakhat Barmaram News Update kumsom chung mi pui ma ainlan to lo nuin than shui le anupui te chu damdoin an lu ti hriat ania kumsom riat pariat mangmek Burma Sipai hrui tu hlun than shui le anupui do chai chai te chu Sipai Hospital thek chong khum number sang khata anom thu an ta lang August ni som zan khan damdoin an lu ta hemi chungchanga hian then khatin thiangin an talan chu thudik tok lo ania
COVID-19 shipui awanga in check up tura kalan ni thule thataka anin check up thu an ta lang ani. Number 44 Street building chungatanga zuang thla meichia nuna chan ta kha ram pasal tha nu pakhat meichia a Facebook account na YY min chu thathum mi na wa pai mek ti hriat ania rangkachak lungman tamlam eizong sumdong ni in a pasal le a fanu pakhata kalsanin ramtan anuna hlutak a hlanani he thil thlen chan tak chu thalai tanpuina peturin he hmuna hian akala a hmuna thlen vele Burma Sipaite lonnang chingin sipai inman tir aya ti in chunga tanga zuang thlain anunna hlutak ka chan ta ani heng thalai te tanpuina lama anunna hlutak ka chan ta ka wang hian ram pasal thadik takani ti in media 9 chuan ata langani van mun nuama chuan angel ten thla khong in lo muak mol chero se mi puite khongai dil na le ngen na zuang thla te chung ko le chanchin te account hi online upload lo ni se u le naw te u tuna an chung te account lama kan the dar chuan meikhuwa saju urang dawin Burma Sipaite hian an vain an chui ko le vek don ti achianga tunen nge enge an soi khoya nge anom enge an ti le dangte ba ka an chung te kha an vein zona an zot kual te dona ram chungchang lo soi ve to tan chuan tlan chia tangai ngal don ti na ani an chung te boina thlen tu mai ani theya an akaw na tanga an thian biak thin zong zong te tan boina ni ngal don boka kan vai boi ani ngal don ti na ani rengot ani u le naw du takte u he tianga kan talan hian a pe hel zonga kok tu kan ni ti na ani rengot mai don ani ilo thlir chinango heng mit thi chung te account le chanchin an upload te hian enge tang kaina nei Burma Sipaite chui turin kan ko mulek ani lo mo chanchin hria du wanga media ming puve Burma Sipaite tirka kok tu te bank ti war tu mayatan heng an account kan upload awanga an fanau te emo thian te emo PDF te emo an mana thil thlenga omani chuan imit tui lo ti reng reng sung che nangma wang ti khalo in shero o atok thokhat view to e kanin hril ngun ta heng an ni na kim chang te hi tu te ta lan nge kan ti chuan u le naw ke mani ho ta lan vekania Burma Sipai hovin eng man threlawa chu wain kan mi te chiat an to palin an account i the dar to lo hra mangu ti in PDF fly ta ya te chuan ngen na an siamani u chomo tun tha tum tu te US tual chung mi te an ni thu military council in an soi Myanmar UN ambassador u chomo tuna tha tum tu te hi US tual chung mi te ni in he thu boya hian Burma Sipai council tenen anin kung kai lo thu Myanmar military foreign minister chuan a soi he boruwa ka hian Myanmar military council tenen innam hnoina pakhat ma awm lova US sarkar hian andan mangin action an lamai turani tiin Myanmar military foreign minister kaltlangin Sipai thunun TV MRTV chuan ni zan ma sadariat khana puangani Myanmar UN ambassador u chomo tu na tha tum tu Myanmar mi pani ta hi US in aman nuwa Myanmar military council ten an chan le na ma saberania u chomo tun hi Myanmar UN ambassador ta na pai tha kani towa Myanmar ram phatsan tu le thu boy nei megani tinan soyani chuba ka US UN ambassador Linda Thomas Greenfield thu soipo an hial kal thu an puang telbok u chomo tu na tha tumna boro kal zela ram hrang hrang ho tu ta chuan Burma Sipai council thop tu ten mi pui thi sen chu tumna do da zelin u chomo tun lama kan ding zel don ni ti in US UN ambassador chuan inrin ni khana soi US New Year ka Myanmar UN ambassador u chomo tun chu tholinikal ta khan an vo to a US police officer report ani thu soyani u chomo tun tha tum tu Myanmar mi pani ta hi August ni rukhan US New York khopui chimlam district court ten anman thu an thu chua chuan an ta lang ani New Zealand sarkarin NUG thopna signature campaign mingziak nuai nga chuang parliament a ro pui takin an pe New Zealand sarkar chuan National Unity Government NUG chu official sarkara pom turangen na mingziak nuai nga chuang an dong to a
chung ming ziak sign te chu New Zealand Parliament a nimin pia khan an hlan chhawng le ti hriat ani Myanmar ma democracy tundin ani le ngei theina na thok tu te chu he signature campaign a hian an tel deuh veka August ni riat thleng hun tiam chungin signature nuainga singni sangli somthum pani khol khom thei ania chung ming ziana zong in hlan hun chu zo fel ni in August ni ko khan New Zealand Parliament a Labour Party MP Miss Vanusi Walters chuan in hlan na ceremony pakhat angin alo dong songa Democracy for Myanmar pole sombik tentel ti hriat ani NUG lottery zuar le leichuman an niang Military Council National Unity Government NUG in Myanmar ma lottery system tlachiale sarkar revenue mu theina tura lottery zor atum chungchanga NUG le CRPH thilti lo thlop piang chu man le zel tan ti ran ni tur thu August ni riat khan thu chu asiamin an puang chuak NUG chuan lottery zor atum meka chu po chu Ministry of Finance le Investment lamin akal phung le honani hun tur an la puang zar chi lawa mase lottery system thazok kalpui nge an tum thu chu August ni ruk khan an lo puang zar towa chu lottery ticket thalna tanga za somthum chu lomana mana nianga abak chu tholom anga manani don ti hriat ani chu ringot po chu Burma Sipaite Council chu an alo hel em ni nan soyani Myanmaram tana eduata inpek na ro puem wangin athu soi hi en chier te ang zalen na hi athlona nei tumzi nga katel du lo kali tahan PDF ral thum leina na kasum mu hi we donate kali tahan PDF a ka hlan vekanga annin manon la chun zomang voina ka camera lilam chu chang anom lo na samaya amanzat huin ka hral mayanga kasum mu te chu we donate ta ka hlanang ka vizonang chi hian ka thian tlangwal pakhat ril ru lo hne hle a anei chun tak meu cheng nuai kha chu PDF silai mulainan bi ka ron hlan ngalani pathian in remati chuan ka bike po kalilam le anga chang an la lo chewani chuan amanzat huin ka hral le anga PDF tan ka hlan le bokang ming that le lar du wanga ti ka ang tiru kha chuin ngai dani se eng po neila ramber aral muan miao lo chuan kathil nei hi achuang liam mai an ni kanu ka en kola ngai wangin PDF a kalu theilawa kathil tia hian kanu pon mindem ka ring lo kathil nei pek vete le kanu na hlut zong hi khai khin chi poni lo chu wangin ka uilawa mithil phal tak takin oma inlaron chenge yang tirin na lien takkanaya ka beidong lowang nunna ay hluenge omle zalen na freedom le federal democracy hi amana to sin o athlona nei tumzinga katel du lo tin eduat CL moi chuan asoyani anukhanan Myanmar ramboy political tram chungchang hi yan chiar chuak te ang federal unity system le military rule government Myanmar ramboy literature in hin chua Myanmar thule la khovel tong kam tharon chuak then khachu dalan rule putara rule pitari sipai fanuduat sual sipai fir fiak ti le adang chu soiturom nualani chu tiang thu farha te chu dai zau berni om farhana media mangaron chak suak thin tu wang hian Myanmar ramboy literature lama tong kam bung ruati hausain athi phui sui pha viau maya amai ro chu tiang tong kau che ron cher chuak tu rule putara chuan political ideology tui hnang chu apai tel lem lawa thu tak tlang au fo tura kan bei se thin kha thu tak pai lem lovin zoram khovela minti hlim tu te huanga alu khatta fo zo kani Myanmar ramboy literature lama lo theilawa mizo tonga soi fi thei rual lo sap tonga soi ngai loi si military rules ti te federalism ti te unitary system ti thumal te hi mizo tong gel ngalin soi du maila pe hel theimi alawa namdang tong lena soi telangai changa omlo theilo thin hei takhi English kan ti sa phau thu le lau sakna lo lan chuna chu ani Myanmar ram chung politics wangin a boya mi puiten democracy duin kong tin rengin Sipai Council sarkar an do dala tuna Myanmar nam sang te du thu sam chu federalism system ania unitary system ani lo federalism system chu central sarkar le
tual chung sarkar te inkara thil ti theina thu neina chanvo mo phurna semzaina thil soina ania sarkar leipuin eibar zunna kongate ram ven him kongate rampon lam nena inlei china tha nei kongate mo phurna an langa tual chung sarkar state sarkar te chuan tual chunga dan le thu pe ken ko konga le mi puite ni tin dun phunga anma mo chitin reng phuru thei tura mani ro in rel theina an nei ani tual chung sarkar theu state ten mani ro in rel theina turin sarkar lai pui thu tel lovin zalen takin ram ro rel na an ti theyang ramri boina le ram leilung ho sakna hai chu konga po kong mang fel takachin fel theina ram in rel bol dan ani unitary government chu tual chung sarkar ten thu neina an nei me ulova central sarkar ya thu viawa sarkar leipu in ti tura aduan kha ti hlon tlintir tura an thu zom hi ani ringot entinan tunma sangkha ko somsari pali constitution nuayadin president ni uina civilian sarkar te sangni somkuma president u thein sena sarkar te NLD party zazela somsari pangale military group ten sarkar na in tom an siam kum sangni som paru katanga sangni somni chunga on san su chi shuai kuasi democracy sarkar hi Myanmar dan pui sangni pariata wangin mani ro in rel phal saklavin sarkar lai puhian engkima thunun vek ani Myanmar mi pui ra be tur te hian Burma Sipaite ando dal mai ni lawa Sipaite thupe khau tak manga thunun tu thuneina a chil lalna le thuneina tui hal huam dictatorship system hi ando dal zo kani sipai thachi le sipai sual chi anom thran lova sarkar in rel bolna thanhuai om sipai zongjong hi sipai tha an nia mani tang mahaya mani mihring puida digna chanvo tibuang bar tu thu neina chau thupui beran neya mi puite mangang thlabara siam tu te thupek hnuaya bula turo ti theite hi sipai sualan ni mai democracy ngaina digna du ten Facebook WhatsApp Instagram YouTube channel tam taka hian ramboy literature chu social media mass media le magazine ate mangin rule putara le sipai fir fiak demna chanchin hi atop thlengin an kalpui zel don ani ole khati jongkha Burma chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan loma hunduam takin man theinan kan du sakna kan hlana cheu